Oria Sky TV osibire kurungi nyenda nkwakire umuringo gwo mutano Agenshonga umwabaziyogu elizoba nebiro 16 ebyo kwezi okwa kashatu izoba eri President Museveni yabuganaho abanyishenjero konka eshonga enyingi ezabanyishenjero bani batekateka unaza kugambaho otirona nitwa abantu babutosha tiyazigambaho kurungi konka ine bingi ebiyashoboraho okutura bintu bikwereka Agenshonga twine mingi agutwa kushakira kurugomya nyetari emwe nemwe reka twate mukace ngaruke ngakwisyeho ombwijwire ekizimbe kibe kyombe kibweke konka rufu binjeka turabarisha. The timber that is there, that is on the market, okay, was as it's supposed to be. You cannot get the maturity of the timber that is supposed to be good. Then Merubyarhanga or LC1 chairperson yagira ngo bwiro bwingi abakozi ba government hamwe n'aba contract bari kushira kumanyisa bebembezi bebyaro uko mirimo ya government eri kutambura yonyi no kushasha kureba ngo irwara rero tukarutandika nka LC1 kuzaho konka tukuba kuza kombeka ebintu byabo babura kutugambira kandi ushanga ngo bibayombeka tibyabonera niyo nambo y'ikunshacha no kushanga ngo toilet teru itweni batweta kumentioning ebintu kandi tutakubimanya ngwe nitu tukabentu shaba ebintu bakutuombekera bagume batutemu tugume tubirebe tuvisitinge tumanye ngwe kibakombeka n'ikirungi ningani kibe konka tabakutugambira nkaba nagambire na RCC namujyango tabakutugambira tabwe nki batakubagambira negishata bakutugambira nibatweta aha muheru gwa byona kureba ikizimbe kandi tushanga Tashobya Bone Orishaba wa Mbarasite yayereko butafaye bwa contractor na mnongo mukore merumo eri kubeba hiro izi sente za government bibiri anana mwenda izo zona ni sente zashi za government mwenda kandi hati sente za government twaziteka memizano nchimanyisa ngo ntubatineshe tukuhereza ubuhereza mwenu ba engineer babatwara okushobora because nibo bintu bakwamba bija burizo bokusupervisinga each project kandi bo batweta ku commissioning mweni eki omuntu ozibera mission kamutere kari nasa kurebe eki bekeki ntigamba kuba cyamazeyo miliyoni 203 kandi zarjuro mu government eya hagati kongo murumo gukozurwe nugoreka ko irwara rirtaye nugoreka ko irwara rirtahwire ko kugushemerire gashaka job kato aha Sky TV Agenshonga webare job kato okutuyisyaho amakurago omugandi abashobozi abari kukorera aharwajirwe nkuto omuruwero bahijirwe kureba ngo babasa kukoresa sente zibari kwa batungire kugira ngo zibase kubahwera omkwasa kongera aha businesses zabo ahamwe no kubasa kutebekanisa amaka agubari kurugamo omurango gugutirwe abakuru okuruga omu State House ababire batwire obutumwa bwa president obwesirwe business booster okurwa president Yoweri Museveni okuza aha bashobozi abari kukorera aharwajirwe nkuto omu district ya Ruwero buri omwe aha abantu 45 abari kukorera bari Kyewunya Kasana bakuseka magenda Kasana Wekembe na Kasana Pida Markets bahirwe shirinje mitwari 10 okubayamba kutungura business zabo abashubuzi aba aho abenje n'abakazi nibaguze bihingwa ebyo kunywa mucomo na za chapati abebembezi bebembirwe Princess Pauline Nasolo na Miss Flora Kabibi bahabwira abashubuzi okosa sente President Museveni abahire omukuza business zabo akora muture ku midaraja mwe mukore sente mujjukira abali bebawa omugwe bawa enusu emu omulala ne bamuwa 2 omulala ne bamuwa 10 kati tulese 10 zizale mukitegedde tujja kudda tubabuuze bwe muzaziza mutegedde bagizirengu ekintu kiri kubayamba okubesaho families zabo na no kurwanisa obworo ahabwe kibina kya President Museveni ekiri kwetwa
Wealth Creation Gospel. Princess Nasoro ayongere yashaba abashubuzi okwegesa abana babo bizinesi ze zibari kukoramu kugira ngo bakore bari abantu b'abakozi. Ekyo kiri aho Miss Flora yorekera okukwatwaho ahamize mibi eriyo neyongera omu bantu nuko kushaba bazira okugambona n'abana babo obuteta bo mize mibi nk'ebisiyaga enjaga na n'ebindi bikorobero. Salongo Dan Kaketo chairperson w'akatale ka bali kyewunya ayorekera okusima wa President Museveni ahabo kuyamba abana Uganda abatakwebasa. Tuli basanyufu nnyo olwa jjajja kyatukoledde kubeera nga atulowoozezzaako n'atuwa akasente okwekulaakulanya bizinesi. Abantu bonna basanyufu mu kitundu kino olwaleero olwa jjajja kyakoze eki kyakoze era kituuse. Muzeeyi abeerewo, muzeeyi tava ku meyini. Abafunira obuyambi bo bebariza omukulu w'eihanga okubijuka kandi bayongera bagira ngu yagumiza amara okukora ati tibarafune buzibu nawe bari kumuterera akaruhu. Tusiza munange abalala babadde batulimbalimba batugamba parishi modo n'oleeta akakaaga ako tekalabika ne musondo omutwalo ogwo tegulabika naye tweyanziza taata tusiimye bwongerwa weebalire ddala taata. Tusaba n'olulala bannange obeewo obeererewo ddala kubanga tuli bubi n'abaana okulya okunywa buli kimu tutagala butagazi naye Mukama akuweera obulamu. Gasha kwa betu naye bali abwa Sky TV Agenshonga. Ministry y'ebyobwegese n'emizano ekwatanise na government ya Uganda izoba lya Nyenkyakare nibaza kuba nibajaguza emyaka 25 eya UPE ku rugo bwetandikaho omwaka ogwa 1997. Erizoba abanyamakuru bitu bahikaho omubantu batari bamwe na bamwe abarimo abebembezi ba Mbarara City otireho n'abakuru b'amashomero agatari gamwe na gamwe okureba UPE okwekozire ahamwe na n'ebindi bintu ebyabebembezi kugira ngo UPE eshemerire kutandika kutekatekaho. Muganzi Prisika uri omuhwezi wa meya wa Mbarara City kandi umuhandiki w'ebyobwegese omurembo nrorumwe nagira ngo emyaka 25 abanyayuganda bengi batungira obwegese kandi asima government kurugaye kataho umuringo gwo kwijuka ebibyona ebikozirwe kurugana sare section kukaha PCD UPE kuya Niger Uganda particularly mu Mbarara abana bakekejwe mu mashomero abana tubakira barisa abana tubakisiba muka kuyiba mu mashomero yarengera yagira ngo UPE eyambira abana babishikishoma kandi eretire mpinduka ahamagara go mwishiki ecyo kwanzabena kuya UPE Niger no tureba mu ruhendo gurugireyo baba bingi kukirana naboje obwiro bwinjira mu mabishikirwa bibazo ngo house garu baza kushurwa bari abana mwe n'ibyo it's an achievement kurangwa abana babishiki bizire bashoma kandi hati n'ekisuri tureba n'umusekendure nasine ya mukaga no mu universities n'abakoraje munonga Tumuhirwe Frederick orumukuru w'ishomero ya Uganda Matters Mbarara yashobora ku government yakozirege ikayamba abantu bona gumane bateraho enkoranungi yo kureba ngo buri muntu wena moro hamwe no mutungi kutungo bwegese. Icyo kubanza ni enrollment yakahinduka munonga abana bakanya mu mashomero bitanga ishomero giturega n'amatase igombana 12 so kandi abana abo kwita ku biri UPE ukashangire
bari bacyariho kuko cyabiye kiri inyuma. Kuka kandi hona yashaba gavumenti kweshemerere kugezaho ikongera akasente akirikwereza amashomero umuringo gwa UPE. N'amazima ndiyo ni ingamba ngo tukaherwa classrooms 2 classrooms 4 kunka amashomero hagati n'ikigaratungire muri kigaho cy'urundi government buri shomero ureba ngo yagira iki yarakoraho ubwite kwa dirine n'ukwega kwa bana. Sky TV twagambaho nabeji abarukushoma umunkore ya UPE kandi hona basima gavumenti abo kutaho entekateka nungi ikaguma nihwera abazaire babo mu kubaherera school fees hamwe no kubombekera byombeko. I support it and celebrated because girls when it wasn't there, I think girls long ago they didn't study, but now they are given the opportunity to study. The government is celebrating it tomorrow. It's celebrating it tomorrow. Yeah, I mean, if we celebrate it tomorrow, children can get that saying, let us celebrate it. I have to learn, I have to be like Anita Amon. What I think about UPE action, people, there's people who are like lawyers, they all study political. So me as a student, I also like have a dream of becoming someone. And in order for me to become someone, I have to pass through those steps. Ona kandi bamwe ahabazeire nibasima gavumenti ahabo kwijuka no kutekateka ikintu kirungi nkeki ikiyambira abantu bengi kushoma uteireho n'abakobeire batakugirayo kimwe ahishomero ahabo bworo hamwe n'ebindi. Abantu ba Uganda bingi percentage mpango ni low income earners ningashi 67% y'abanyayuganda n'abahinja abaha subsistence farmers abatakubasa kubezinga sente nyizo twara abantu private schools bakabasa okushomera umusente zahigura muno. Shakwa Job Kato na Deo Mabanja abwa Sky TV Agenshonga. President Yoweri Museveni Elizoba yisha ba member ba parliament n'abanyishenjero otireho n'abandi bebembezi omwihanga ingu nibo bantu abashemerire kora umurimo muhango omukwasa kwera abantu abo bari kwebembeza barwo mutekateka eyi barimo babasekuzo mutekateka eyo kubahindura bakabasa kutunga sente. President Museveni ebiyabigamba obuyabana bugana habanyishenjero ahamwena n'abandi ba minister otireho n'abandi bebembezo mu ihanga omurukiko oriyazira nabo ahari kororo kandi bagamba yashaborora ahashonge nyinji na mnonga ezaresire bahindura aha bintu ebyo kwera abantu kutunga sente. President Museveni omurango guya gutera Elizoba obuyabanagambaho n'abanyishenjero aba Uganda ahashonga zitari zimwe na zimwe ahari Kororo Independence Grounds yagambira abanyishenjero ngo rukikoru rwabarugenderire ugaruka kubahamiza ebintu NRM yatireho okugira ngo bitungure abanya-Uganda na mnonga enshonga ya Parish Development Model ahamwe na nemyoga kubiri bimwe aha bintu ebitibweho okureba ngo byakwera abanya-Uganda okuruga ombworo. PDM comes directly under principle number 3, socio-economic transformation. Although it cannot thrive without the other 3, patriotism, Pan-Africanism, and democracy. I pointed out before in many writings that society is like some of the insect species that go through a biological process known as metamorphosis. So we are the ones to cause socio-economic transformation. This is principle number 3 of the NRM principles. Socio-economic transformation. President Museveni yagaruka yajumirira abo abarakwate kubisente eza Parish Development Model ahamwe na neze myoga ari kugira ngo omuntu arazikwate kubi naija koraho nko kukiri kubasika. I simply wanted to reaffirm
our stand on the PDM and on the Myoga. Don't worry. Anybody who messes up, we shall mess him up also. President Museveni yachatura government eshaziremu okuhindura ahankora cyahika ahakora ahabintu na mnonga programs zentunguka eza government yagira ngo programs ezirimo entandikwa zikaba zigenzere kurungi ngukonka akatandika kutungo kwetombwitwa okurwo mu bantu ngo abantu ababiri nibazebembera bakabagumana bazibagana yagira ngo sente za parish development model ahamwe na nemyoga nizitekwa kukora ari kugira ngo enyumaho abantu bakani bajumirira abanads niko kugira ngo abamahe babase kuza omushongezi kwena ngo ibintu bibase kwika kurungi omu bantu. The Myoga must work. The Kumagamaga looking this way, please. Because in the past they were blaming NADS. Abanads bega biraboka. Okay, we brought army. Now the army bega biraboka. Okay. If you have a car, now you do it yourselves. Here is the money. It is low interest money. It is yours. Here is the money. And next year I'll bring more money. Yabahiga okureba ngo tubahindura emkora etirweho ari kugira ngo ezi sente z'abantu kandi ko kubahabura ngo bashemerere kugenda bakaza omusako bakaronda sentezi ari kugira ngo sentezi zitakoze sibwe shemeye kuguma zibikibwe hatine nomwe ari kuzikoraho. Ahanshonga y'ebisiyaga President Museveni yagarukamo murangagwe ubwo kugira ngo Uganda te kubasa kubyikiriza kandi amahanga g'abajungu gashemere kureka kurete mico yabo ahamahanga aga Africa. On the issue of homosexuals, ebitingwa ebisiyagi, we shall get time and discuss the matter thoroughly. The homosexuals are deviations from normal. Why? Is it by nature or by nurture? We need to answer those questions. This deviant, is he deviant by nature or by nurture? We need a medical opinion on that. We shall discuss it thoroughly. The Western countries should stop wasting the time of humanity by trying to impose their practices on other peoples. Umurukungano rw'erumwe President Museveni yaragira State House Controller Jane Bareke okureba ngo yahereza miliyoni 5 ahamaka agabana bana abaferire ayishomero Elia Kasaka Senior Secondary School obu emotoka eya Sinotrack etaha omwishomero etyo ekabatomera. I am now directing the State House Controller to send things to each of the families of the 4 students that died in that accident. Yagaruka yamuragira okureba ngo yahereza miliyoni 1 ahabani 14 miliyoni 1 kugira ngo zibase kubayambaho omukwasa kujanjabwa obuhuta obu batungire na mnonga bari aharigomba hospital. I'm also directing the State House Controller to give 1 million shillings each to the 14 students that are injured and are in Gombe Hospital. The Prime Minister and the Attorney General should get in touch with the families of the dead children and the injured to ensure that the truck owners compensate the victims and their families according to the law. Because they may not know, they may just know that they're entitled to compensation.
Omugandi agutwinire abanyayuganda bari kutura ahansharo oya omuri Kisoro berarikirire munonga ahabo abantu abakurwa mu ihangeri ya Kongo abari gumana bataha omuri Kisoro kurabira mu miringo etakwetegerezwa. RDC owa Kisoro district Haji Shafik Sekandi yarereko kwataho ari kugira ngo empunji kurugo muri Kongo nibagumana bija omu Uganda kandi bakiko mu Uganda batanika kwegitira ombikorwa ebiri kuhenda amateka. Ori RDC owa Kisoro Shafik Sekandi esande yahwire akagira ngo hakarugayo omuntu omwe ori kuteberezwa kwari owa Kongo yita mugenzi we nikwe kunaga omutumbigwe omuitakeri ya Uganda kandi una polisi ya Uganda obwahati yaherize kukwata omuntu omwe ori kutekatekwa kwari omuhekera kandi ogwa kashangwa omwanya ogwanya bwishenya aho yabire ariyo naza kutega grenade hina ne bara eri ahansharo eyamuko omugombera nyabwishenya omu district ya Kisoro. Shafik Sekandi nagira ngo abantu okurwo muri Kongo nibatekatekwaho okwani bataho mu Uganda okwiba amatungo bakaza kugaguza omwihanga eri ya Kongo. Week, a younger man around 26 years ran away from Congo and entered the Busanza sub-county in a village called Chibali. The guy was having a grenade, but he had put on a jacket and he was hiding it inside the grenade. So he entered the bar, asked for some drink and started drinking. But the locals who were in the bar became suspicious. They said, this person who is with us, he's not very steady, he's not confident, he looks funny, he's a stranger in our area. So out of that suspicion, they went out and they said, we should arrest this man. They called me on the phone as RDC, I called the UPDF. When the guy was arrested, he revealed that he was running away from FDLR fighting group, which is also a rebel group in North Kivu. And he also, but in the process, he had removed the stick grenade from his jacket and hid it under the table in the bar. Some thieves from Congo came to Uganda in Nyawishenya sub-county. They stole cows and goats and chicken in the night and took them to Congo. But because Congo now has no police, Shafiki ayongire yagira ngo akiri kurwana kw'amani omuri Kongo ekiri kuretera Uganda okweyongera kwakira empunji. Nagira ngo empunji eziri kutaho mu Uganda nibakozesa ensharo eyabunagana ahamwe na Busanza. Nagira ngo n'obukirabe ngo abahekera abari kurwana muri Kongo bakagira ngo betekatekere kwemereza rutaro ngo biti no bwahati bakiriye nibakwata emyanya itari emwe nemwe omuri Goma ahamwe na n'ogundo mwanya oguri kushangwa mu gold nyingi. Nagira ngo Agenshonga emwe ahabwenki ebyo kwerinda byine kuba ebyamani na munonga ahansharo. Goma are not going, they were channel to go, they go through Chanika and Busanza, the same story, the border is closed. On the side of Uganda, we have good deployment and there's total peace. That's why even the refugees run coming this way. The East African head of states sat in Bujumbura and made the resolution that a standby force should go to Congo and take over the areas which have been manned by or captured by the M23 rebels. And Uganda, the UPDF, has an area which is going to manage, starting from Bunagana as we go to Chiwanja. Then the forces of Kenya and the Southern Sudan, they are also going to man an area. And then also the forces of Burundi are also going to man an area. RDC ayongire yagira ngo okurwana oku obwahati kutandikire kukwatiramu n'abanya-Uganda ari kushaba byo kwerinda okweyongera kutamu amani mingi. Nagira ngo rutaro omuri Kongo okurugirira abantu abakutaho mu ihanga batandikire kuruteka ahakurwana okwenganda edini ahamwe na nebyo bwiga ecyari kugira ngo amahanga aga East Africa gashemerire kukora ombwira. From two, there are also tribal clashes in that North Kivu area, and of course there are also religious clashes, differences between various religious sects. But the major cause for the refugees now running away is the fight between M23 and the FARDC, which is the army of Congo.
sekandi nagira ngo bwahati barinzire aba East African Community okubasa kutekayo amahe omuri Congo kwenda ngu obundi empunji zikachendera. Occupy the areas and the rebels were directed to cease fire and hand over these areas peacefully to the standby forces of Uganda, Kenya, Southern Sudan and Burundi. That's what we are now looking forward to seeing being implemented. Nayongera ashoborora ari kugira ngo abantu abakisoroti bine kwerarikirira kw'amani tibashemere kwerarikirira munonga ahabo kushanga ngo ubonka bebyo kwerinda bareno bakora cyona ekiri kubasika na munonga ahansharo kwenda kumanya n'abantu ki abakutaha omwihanga. Expanded joint verification mechanism which is a team from the Great Lakes region managing the military affairs. We are here and they met all of us. They were headed by the colonel from Congo Brazzaville, but the contingent had an officer from UPDF, an officer from Kenya, another military officer from South Africa, Southern Sudan, DR Congo, and Burundi and other countries. So they came to monitor the situation. Good enough, they found Kisoro is peaceful. They also went to the refugee camp and they saw the refugees. They had an interface with them. And of course their concern is to see that the East African Standby Force, which was selected, takes over these areas peacefully. And then the strategic level will decide what comes next. Abantu bakwingana emitwaro eshatu nibarugamo kwa barugiro mu ihangeri ya Kongo bakataho mu Uganda bwanyuma yaba M23 okutandika kurwana na nabamahe aga government. Eki kikaretera abebyo kwerinda omu district ya Kisoro okweyongeramu amani nko muringo gumwe ogwo kubasa kurwanisa abo abakwenda kureto mu ihanga nk'empunji konka bizire kukora ebihagaro ebindi. Agongo twakwihira omu district eya Kisoro kandi tamengo bikwerinda nibazaguma bari ahabuzoramisho kwenda kutangira enkozi zebihagaro. Tuja kumuraho ahabwecheka kitu cyo kubanza nabanyuma ngaruke n'iceka eca kabiri eca Agenshonga otaruga Sky TV. Sky TV irakari abantu. Echigunda cha Sky TV Radio 5 kwatanise na Sky TV baba isa amakuru marungi gachigunda cha Sky TV ebero mushanju byo kwakana eryabe Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberyabe yanga emihanda yona eryabe yorekerire University in Mbarara imwe mwena baturene bari aba Sky TV na nimwe mwena baturene bahurikira Radio 5 Sky TV yagaruka yeta mwena mwije tushemererwa hamwe tuzine dance turye tushemererwe haryaba hari abeshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala bebembirwe Shiba Karungi Ray G na Omega 256 okutaha muno mutwaro gumogonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kace emitwaro 5 yonka yaba nstaha mo kutandika na shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira representers bona ba Sky TV na ba presenters ba Radio 5 okaganira na bola ivandikiriya ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po nyaburama mwije turonchinge TV yitu Sky TV irakarya abantu okwenda kumanya bikukiraho teresime ya 0 mushanu mushanjina nshanju 5 nina nshanju nina nango tere ya 0 mushanu 0 emwe 9 2 8 ebyo byona bishajikigwe Sky TV Star 5 Motel Radio 5 mgenu nyowe na unakubanja drip muryare banareta na muryango mpagatira amacupa.
aba White Mark Cosmetics Manufacturing Company Limited abari kukorera akabaza ka Honeypot Herbal Gentle Wash nibamanyisa abashubuzi mwena kuba beyigurireho amadaji aho muri kubasa kutunga akabazi k'abakazi aka Honeypot Herbal Gentle Wash mbara mukashange ahari Buremba Road achombeko cyambara City Mall iyabireri nakumati omu Fresco Supermarket ninga ahari Mbaguta Street achombeko echa Easy View Complex omu New AK Cosmetics Shop eduka namba F05 kumanya birukiraho tera not mushanju ina emwe atano nibiri chinana nibiri chenda nibiri ninga not mushanju mukaga not 13 abiri nemwe nshanju na mukaga Lunchtime request show aha Sky TV okurugoro kubanza ex wawe kurga shamunana kushekumuza mwabaziyo hanuya aha Sky TV iraka lyabantu is the boy king Adena Cavs baby bam 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 Sky TV iraka lyabantu. Webale mnonga okuba okirinitwe aha Sky TV ori kureba Agenshonga omucheka echa kabiri bwanyuma ya General Muhoozi Kainerugaba ugumiza muno koreka echetengo cyo kwija kwesimba ahabwa president omu 2026 ari kurabira ombigambo ebyari kuta aha mukutuge ogwa Twitter erizoba twashara mu kuganiraho na batari bamwe na bamwe na mnonga ombyo butegeki kandi aba batuhereza ebitekateko byabo Nyinji omwami Muhoozi Kainerugaba owabingi bakurizeho eria MK ayosire nahandika ebigambo bingi aha kibanja kye kya Twitter ebikoreka ngo abaza kwetsimba omukarura ke 2026 abanya-Uganda bingi babeni bebuza kukirakiri amazima beitu izobe lyanyumwazyo arye yaza kibanja kye kya Twitter yagira ngo narahira omisho garhanga hamwe n'abanya-Uganda natekwa kwetsimba omukaruraka habehoki bwanyuma yo kugamba ebi Sky TV twagambaho na bamwe abanyambarira batereza intekateka zabo ahanshongeje ino bugabe okwesimba kugira constitution y'ihanga byoma ino bugabe kwesimba kandi ubwiri kukushika okugamba nukahukana no kwesimba kozi no basa kugamba turi umwaka gw'2023 down the road tukine emyaka nk'ebiri n'ecweka kuza kwesimba so we cannot give it a strong clue ngekigambo change basakora after 2 years down the road nguwe kitinisa General Muhoozi ubwire ko bari bwashikire abanya-Uganda kuko bariyo no bamushaba kugira ngo ayisimbi okuno no kushaba kw'abantu we are requesting our general kugira ngo kuyakutwikiriza akesimba akatwari yangero misho dinga ngungu manya bati green ba brother bitora abarumbe ntuza kumutera manya M23 nibatahi bitu okurwanisa M23 na turwana so norangwe ebyo nebintu ebiri within Uganda's internal policy every controversial so nabukozesa kugira ngo abase kutunga limelight hati nkeche cha tweetingere yesterday ngukamu what may natekwa kwesimba ahabwa president nyowecho nangwa ninkireba mwigufa kandi nangwa nyindagamba abantu abakwenda change omu Uganda nashi abantu abari mu opposition abakwenda ngo butegeki bwa Uganda buhinduke ekine kinte kitwine kutera mutoki yamanu munonga cha social media na n'ubundi yahandi ya social media ni mumuru abamahurire tino tara social media abanya-Uganda bari ya social media ati no manya twargo mu analog twazo mu digital abantu bayitegereza bashoborekerwa so ebi bya social media ekirungi social media ye nagikoresaje na tweeting bya ine kutweetinga fande kandi ebitwantu tureba ngo bishikire
kandi n'abantu bona abakubishoma bono babishoborekerwa shanabo abatari kumwendeza. And what is he trying to do? Nabasagambira mutabani atija twesimbe twaiza kwesimba niyo tunge ba MP ogende obeze hari oberida wa opposition na nyengume kunu ndi president. So for me ninjireba mu ekintu cy'amanu munonga ekine target yo kugira ngo nikibasa kumaraho opposition politics in Uganda. Takagambira ikintu cyone. So ati nkiguma okugambira umuntu ikintu cyagambira. Nkuko mutabani kashowingire interest okushowinga interest nicyawukana n'omuntu kuteka impapuro. Kuza bakushowinga interest usanga interest zabura umwanya. So interest nza kugira nkinti yaba confirmed akire kayika. Ikanda as a party in procedures aize kurabamo. Na yanezikiriza well and good. Yenda kuza independent ayino bugabe bwe. Konka itwa bagurusi tukino mugurusi. Kandi umugurusi witu takagambiri. Konka karagambe yajya tapana naruha ntegekere kurunje nakoma. Amazima garugo umutabani tuje kumwakiza imikono ibiri. Na nabandi. Akwa karura ka Uganda nubushesha uzo mboxi oyize cyane kira kushemeze ningo muntu okukunda umutiki ngo mwazi babara mwenti nkagira ngo mutabana gwire ninga abwenchi mbremingishe ngo abwenchi atagamba. Konka mareke tucherezo wiri. Katucherezo bwire inkoko mchara yagamba imihondano yo maka hamwe no kubona bonesa abana nizimwe ahashonga iziri kuretera abana bayongera ahandembo bakatoroka omaka gabo ukashanga abana abinji abari mu town abakumenyonka street kids bakweyongera abana bari yo myaka iri kutandikira myaka 5 no kugenda ahiguru erizoba abanyamakuru bitu abasakwikirira abana bakwenda kumanya Nichi ekikubajemesereza kuija kuza aha street kugira ngo betwe street kids. Irizoba Sky TV yatahiraho abana aba umukikuba ibara kusiba kumanyiki kubaretera kutsiga hamaka gabo bakaca mu kubyamahanguto aha myaka mito munonga. Mwe ahabana yatugirangu akarga Rwanda na nyina bitungu kubashikire kunu nyina yashuru umushijo ndijo banyuma yo kufa kwishe. Yabazira ganira mahita manu ekisubizo. Ana ekisubizo wanyu. Rwanda. Wini myaka. Wini myaka 10. Wanyu karga yo mwaka ki? Karga yo mwaka ki Rwanda. Kati yo manya. Ukarga yo kare munonga. Yo kare munonga. Niza kuniya na tata na mama twaize kuniya tata yafu batyo umushijo washoire nyina hamwe na nyina batandika kumbona abonesa ecyamuretera kutoroka muka yamagire mama yashoro nizo mushijo bambona abonesa noho akubona abonesa kubari babiri bakakubona abonesa bombi bakabarangaye mama kashoire mama kashoire ngai Uya unamanya Uganda. Unamanya Uganda. Ati mama. Tukampansa. Ngana mpansa. Mama kana akora ki? Akana akora ki kama? Akana nyama. Ngumu mubwiya bina akora. Abutamu ben bamana no mu mugo kuza mu rutoke. Nayombera. Kabuzifuna. Anyama. Kandi umshijo wa mushuye wakana akora ki? Na kana nyama. Naho ngumu mubwiya bina akora. Undijo mwana yagirangu nyina akargo munju yamutigirishe bwanyuma y'imyaka mike ishe yamureto mu Rurembo Mbarara kuyamushyikize aha kiyanja yamutigaho nagamagingo takagarukaga kumureba. Kasari. Imyaka ingahe? Imyaka 10. Asfito izero wireke. Batuireho muno. Washyizeho umwaka rero yabire yaga kuzaje mbona nikiza neza no kuyanganiza kandi yaba uno wani au mumani togo mumani ateja kuyoa ni kata no yandese kanisa pala alizo
Tata wakurita yako nako. Akasiga kora asiga kugira ngo akana akasiga asiga tunyana abanaza Kote ni mkoshi. Mama kamili konkaka yaza konkara tukumanya yagiye kokata kana. Mama tukumanya yagiye. Tata wakurita yako sigashi. Muringo nugo gumwe abana bashaba abanyambabazi kubahereza ubuyambi bakabatungira aho kutaha emyenda ebyo kurya hamwe no kukira munonga kubagarura mashomero. Amazina ni Manyitosega Muhammad Ninduga Masaka nyuma mwanja kafa konkawe kibanza kachukuza nchari muto nini myaka 3 akachukuza cyane muto atinye kibanza umwanje yafa bakamuze ko tata we yamuziye niba mukwibo Bona atinye baziye basaba ubuyambi mumbezeho umuntu wawe mundebere bagenzi banjye n'imbi yabo nishaba nafuna ko umuntu akundwara atakubona abusangwa nakukorera ibintu birungi No kuraro ndango garike mwishomye. Ukakumumchaka ngai. Ukakumumbi class. Abana aba kubarukurga umaka gabo bakataha nguto begemize mbi munonga ko kunywa amashita genyonyi gamu ekintu ekiri kutamagara gabo omukabi kamanyo tingi Kongarwa bakwiba. abo mwakwiba kanyo tingi Okwiba. Ategeje imyenda nokaje. Imyenda kaje yakai. Oh, ize bigora kumeza gogo ngwenti na bona wa mama je pare nka tuende sasa Tata has street noria. A street noria. then tuzahari umuntu chapati ni ati ya abantu etanga shomba mizi batwebune kuba ya bagasiga Aho mu chapati. atukuja ngo yibe choko jana no ndo uchokori I think erizo abanintambura n'abanintambura mukazi yanye tayangabere box ya pepa atikire yabe kubengabera onona yeza cyangwa sana ukashoma ukusoma gasoma chakabiri kakora Kwanza nani kama jasai wawaji kati muraraka ndaro mutse hajiro wakuya street muga ningaho yabani saba munyiya street kuanga street street bizogere mu ninkenzo yakayama kukugwa otina uko buchaga Aba Sky TV Agenshonga ndumate nebi abona abana abakutura aha ndembo aha omurimbarara abahinji omuri charanga eri kushanga omugombora ya Karusandara bariyo nibabara obintu bingi ebibaferirwe bwanyuma y'enjojo okutaha omisiri yabo ekabishisha. Abaturage b'ekyaro kya Kyaranga baferirwe ebintu byabo bwanyuma y'enjojo kushisha entookye emisiri y'ebihimba n'ebitakuri birikushango birikwingana obukadde bw'esente kurugirira abahingi amaani gaabo g'okurwanisa obworo gakyendiire obwa hati amaka mingi tigaine nabyokurya. Kulembeze waffe ow'ekitiibwa Yoweri Museveni yatugamba abeera nnyo ku TV ng'amulaba tuleke kulimira olubuto tulimire development nze nikusalamu okukola puroguramu ze zennyini okulumira omudda ninguvaako kati nsazeemu okulimira enjovu zenimira kati lwakuba omuddo ogwange maze okugujjuza ng'anyonye development kati enjovu ze zizirya emmere eyange mu kibira nibankoma ntine miliyoni 2 ntine miliyoni kitali eky'amagosi nibagatondoramu kandi ekikooko kyabo kukikwiza mu byanje
tinkaruganka mwesengereza ati nangwa amazima roni budeba amazima mu nsasire debikoko binsisire tibakakikiriza mweno abwinyo kinakure nisaba government nimwe abataka bampurikiriza tweyombise andyo go muntu atusayiningira kuri ebikoko bigume bize babicebere ibyarira wena bamucebere bamanye kumanya ngo byamusisira biti bamwe siringira 10 agenda sasure roni yabandi konke cyo kujango nibiza kujango nibateraho na waya ewaye takizire bagume bakora ki bagume batuza ko kugamantikane mu rusuku nemfuna yika 3 nini mu rusuku rwemba denzi jamecho okulya rwemba denzi jamaka sote kabana okusoma nengena mu banka abakozi bali yawo nezija yoloni nemba wa ne bakola ne kubangu yika 3 sobola zekolero muntu omu abali akati abakozi bandi mbulago bagala sente abana babago bagala school fees akabadde menjovu zizuno zazze nezekakuba zitandikira kundu kusento mpaka kundu kusene tandise okussa obutoko obutoze bukuba tezinzaga matu n'ekikulu bwe zikigwakoze kitwa katinze kenyini sina kyakulya ndi wanenjale numa abana bagala sente roni ndi mbulago simaniwa na sente bekikwatako banaya bawuwa mutuyambe nafe olusi twande bawune tusasula roni Mugisha Azizi yagira ngo yaferwa ekazina eziri kwingana obukadde bw'esente n'obwarabe agambira bikirukwata omwaka guli bwe tutateeka ko mugwo musanvu mujje mutulabe mujje mutuyingirire musange waffe mutubuuze kati ne saawa zino kiwaaya tikiriiwe era obwavu ffe tuba tubugobye ebyo ebyokusiiba kusambada gavumenti esente biki tubadde tumaze okuzeefunira gwakuyigirizibwa gavumenti nga bwetiigera kufuna sente naye kati programu jenzo ya government ezimazeewo tuwedde amaanyi buli kimu kyonna okiraba eridde emisire eridde ebitooke eridde ebijanjaalo eridde lumondi tuba tutalina tabu ababasha baba Uganda Wildlife Authority kubirukangirira kandi bakarafusya no kwiriza amashanyarazi omu myanya yabo kale seba akawaya k'amasanyalazi twakawulira batusuubiza nti bajja tuwa akawaya k'amasanyalazi batusuubiza naye tetukalaba ekyo kyetuwulira nti bajja kaleeta omwaka gugwa bajja kaleeta naye tetukalaba awulala bakateekayo saidizi eyo naye eno tekatuukangayo kugira nk'abandi okutuhura ngu biinamo waayo okwaga kulinda ezozo ibwe waayo witu keetakahitayo katwine obuzibu bw'akawaaya ezozo kazaaba embuzi owitu kuriisa buri izooba kandi obu ziine okwita abantu ziine okukora ki ati ntwebuuza amagara na n'ebintu katwaza kuferwa byona kurugirira Sulaiman Bizimu enjojo sisire misiri y'abantu erimwe bitakuri bitakuri byona zabimara kandi obu niho mbe nsuubira amagara ganje gona na school fees z'abantu kandi sente zimbire nkozise muzime zigeze amabanza roni buri kimwe cyona ko kumanya omuntu kwakutambura mu mbere ayongire yagira ngo tubakine masiko bwanyuma y'ibihingwa byabo ebisisiro enjojo kwikore tusaba obuyambo mu gavumenti etumwero kuyakubasa turengo nitwe twabona emmere twabona okusomesa abandi gasha kwa Muhindo Gerard ahabwa Sky TV Agenshonga Omakuru agandi agutwinire abantu okuruga omu kyaro ekya Matete Town Council mu district ya Sembabule bimukira omucekango bwemeye kushanga omutaka wabo ayitirwe omunju eyabire naturamo Owitwa yamanywa nka Rosemary Namwanje emyaka 40 kandi ogabiraine ebara otiriho na nokushubura omwani muganda wake none bakurayino kandi okujjo okune basiga gwesigaga nokujja basiga kanona ogunagambwa kuba yitwa omukiro ekyabushesha erizoba nyimirirako okubuuza kuba neiba omwana wafutukidde mu nnyumba ng'akuba enduulu kati watukidde neiba we natuyita nti mujje mu nnyambe naye bambi yakoze bubi kuba ye mukyala abadde talina buzibu ye mukazi omuzadde abadde akolera omwana we nga ye maama ye taata ye buli kimu naye tusaba Mukama Katonda eyakikoze naye akwatibwe omuntu oyo eyakoze ekintu ekyo akoze bubi nnyo Polisi kuruga Sembabule yijana nembwa yayo eyokukajiriza konka yasibira aha kyoma ky'omwani konka tine muntu n'omwe polisi uyakwata
umunyabuzare w'omugenzi owamanywankana Kintu Christine yagira ngo batunga esimu eri kubagambira umunyabuzare wabo okuyitwa bakubye esimu mu kyalo nzembera mu kyalo kandi esimu budde mu matete ng'ingamba tumuganda w'ematete bamutuze mulambo guli munju nze namba nembagamba finefine tugire fisiisimu abatakani bagira ngo omugenzi abira ari omuntu ari kwekorera kandi biratine shonga na muntu wena bari kugira ngo ebintu ebyabirayine narishe by'obugiga bwe bibaza ko ari byo byarugiriraho okumwita niko kushaba polisi okugira ngo ikore cyona ekiri kubasika okukwata enkozi z'ebihagaro waye mukyala abadde omukambanyinga mukyala yeekolera sente ye mukyala abadde yeebeezawo kakaana kambaata naye tuwulira bubi nnyo nti baamuse ne bamuttira mu nnyumba ye era nga tusuubira kyoba oliawo byobugagga bye era bye byamusiza bayongera bagira ngo akyalo hijireho abasigazi bingi abatari kwenda kukora nikwo kugira ngo polisi ine kufayo okureba ngo yarwanisa ebintu nk'ebi abatalina byakukola yadde nga polisi egezezaako nnyo polisi yegezezaako nnyo kuba kyali kibi nnyo n'okusinga wa nga batubba misana kiro buli saawa yonna kati obubbi mwebuli naye ngaekisinga okuleeta obubbi bavubuka kukola byakukola abatalina abanoonya okutwala ebyobulamu okutuzunya omukyalo alina abaana abato nze muliraano oba ejuzisanga naye situwawulidde kantu konna wadde odi chairman owekyalo ekyamatete South Karevu Frank aho omugenzi abire natura yagira ngo abantu nabo tibari kufayo na munonga ahashaha ezi bari kutambulira ombwire bw'ekiro kandi obu bari kuba batine nanori kubakuma Sheikh Rubira Selunjoji ori kuri Obusiramu kuruga amuri Kiburi yagira ngo Rosemel abire nakora omurimo gw'ebara ngo bitabira atari kufayo eshaha ezi yonka n'umwe abire nashohora ekiro aza kurinda ebintu bye abadde atera okubeera nti nno okwekuuma kwenze kwe naliisa okutono kubanga abadde abeera ekiro ate ngeri gy'abadde nga alina ebbaala kati ng'abantu bangi ab'enjawulo abajja okunyweramu omwenge ate n'okubeera nga baagala omukozesa ng'omukyala kakati kwabo nze kwensuubira okuteekeddwa okubeera nti nno kwavuddeko obuzibu omukyala ono okubeera nti nno yattiddwa oguyashaba polisi okongeramu amaani omu bikwekweto otireho n'okufayo okucondoza ahashahe z'amabara gari kukingira otireho n'okugira ngu eshahe z'amabara gari kukingira nikireetera okuhenda amateeka kwayeyongera oba polisi okwongeramu amaanyi mu bikwekweto kubanga kati olwaleero nze kyenneemulugunyamu ng'omukulembeze amabaala gayitiridde gandibaddeko ekiseera we gakoma naye kakati amabaala olwaleero nze nyina amabaala wano agatwetoolodde neogera okulya saawa 8 saawa 9 saawa 10 nga abantu batambula kati embeera y'amabaala yandibadde ebeerako ekkomo lyayo nomanya nti namabaala gatandika saawa 1 ne gakoma saawa 4 oba saawa 5 okwerinda kw'abapoliisi nakwo kusobola okubeera nti no kusobola okubeera nga kubeerawo orikurira polisi ey'amatete Musimani Godfrey yashaba abantu okurekera aho okuza omu bidongo bakataaha obwire bwagenzire kandi ko kushaba abantu okugira ngo bakwatagane nabo babase kumanya okozire ekikorwa eki namwe banaffe abalina baliranye wano ebidongo nabyo mu bikendeezo wankati omuntu ayinza okwesanga nga yabadde muno n'akuba n'enduulu nga naye tumukola kintu omuntu tebasobola kuwulira mutuyambe ab'amabaala nammwe bizinesi zammwe ziyambeko abantu basobole okutaasibwangako mu budde obufaanana bwe buti bayinza okwesanga omuntu yabadde muno ng'akuba enduulu bannebazi be abandi badde bawulira oluusi ne bakola ki nakyo mukituyambe mu bikendeezo ebidongo byammwe Agona amakuru g'obusaasi okuruga kwe omu district ya Sembabwe nitwamanya okwerinda nibija kufayo kugira ngo bakwata enkozi z'ebikihagare eki nibwo tuba twinire omu kicweka ekya kabiri katumuro kakye ngaruke nkusi amakuru g'ebyemizaano otarugaho
bari mnonga okugumanitwe aha Sky TV Amakuru g'ebyemizano Mina High School ahamwe na Heritage Vocational School erizo bazagwa amakazi omuzano oguzazana. Agogagare amakuru agebyemizano reka twashire Michael Karo Karungi atwiseho ekishakuzo. Yes, nagaruka nabacira kandi myanya ziwe bare kunyakira mukashonshore chaka aka chakuzo nechito chacho hamwe nimwe bare kutambuzaje amakuru gita Agenshonga imanyango murebe wa Sky TV okwa heru noboshemerirwe munonga habo kuba ntukusya hebe byone byo rukwetenga okubona obutosha kugira ntaha Sky TV ebirungi niho birukomoka kandi nibanyeta Michael Karo Karungi kaburijo na nechishakuzo nechito chacho nambwe nerizobe chakuzo nikigira ngo shaku. Yes, chakuzo echo chakuzo chinkura ndi excited kandi chinkwenda ngutwena tugire kitwaye gamu chakuzo kigira ngo iguru ryagiro mwiruma mumpereze nyina yanje mbitere chakuzo echo kandi ngaruce ndirece nabashoboro mu chakuzo echo nikigira ngo nenjura iguru ryagiro mwiruma zimazima no hamyangu enjura netekwa kuruga omwigureryo now omuchakuzo omwe nitwega muki ninga niki ekiri kubasa korecherra iguro kubasa kugira omwiruma Uganda ebirebi ino mwiruma mwingi ahabo kuba tereze kuferwa Justice Kenneth Kakuru ogwo n'omuntu omukumanya ngwihanga ritwire rine mamani ahoreze emishango nyamwingi kandi netumanyira ahari ekyo kyafaye kiyakozire kugira ngo nuwo muntu wabire nahagira munonga ninga sho waresire kitenso ngo Uganda constitution ya Uganda ebase kurugaho ikintu ky'emyaka so ati tutegeka nabasa kutegeka emyaka nka 10 ogwo mushija niwe yabasize kurete kitense cyo kandi cyarabamu so tumcelebratinga nambwe nico kureba hata abanya-Uganda bona becura mirire ahabo kubasa kurugwaho omukundwa witogwe kandi nimukimanya no witu waha namunonga nkite ababo izoba so iguru rigiziro mwiruma yacuramirwa chakuzo echo kikusagaremo nyensya iguru nirabasa kunyiga rinyijiro wawo kandi kwijusya ngo takayibwa kuzaha university in jaguma ninchi kugambira ahabo kubane kitu twembi. Yes, abaseri na seno mwena mwetane biro mushanje byo kwakana tushanga university in turye tunywe tushemererwe obwo abana bari kushamura na nemiziki kandi otaferwa kureba abahereza ba Sky TV nyamurungi aba programs zona
kandi abakwija kuguma mbakwereza aha Sky nihe birungi biri kukomoka agenda tine mukuru agenda bwira tine mukuru nkaburijo agenda bwira abo mwabaziyogu ninyenda nkwebaze munongi wagumanitwe aha Sky TV uri kureba Agenshonga gandi nagizoba Runyankore nasigana Adellah Orishaba okurugarinye nabonani nkora nabo twenda ngutwendeze okurara kurunje mukama kurinde otaruga aha Sky TV. Sky TV irakari abantu. Ekigunda cha Sky TV Radio 5 kwatanise na Sky TV baba isa amakuru marungi g'ekigunda cha Sky TV ebiro mushanju byo kwakana eryabere Good Friday emirimo yona neija kwemerera ahabwo kuberya yanga emihanda yona eryabayorekerire University in Mbarara imwe mwena abatureni bareba Sky TV na nimwe mwena abatureni bahurikiza Radio 5 Sky TV yagaruka yeta mwena mwije tushemererwa hamwe tuzine dance turye tushemererwe haryaba harabeshongozi bamani bona kurwo mu Western n'abandi bamani kurwo muri Kampala bebembirwe Shiba Karungi Roy G na Omega 256 okutaha muno mutwaro gumwegonka rero VIP emitwaro ebiri emeza yagura kasente kake emitwaro 5 yonka yabana tutahamo kutandika na shaha munana zihangwe paka busheshire utaferwa munywani wanje aho niho rimanyira presenters bona ba Sky TV na ba presenters ba Radio 5 okaganira nabo live and clear ebiro mushanu byo kwakana Good Friday bikushanjori po nyaburama mwije turonchinge TV yitu Sky TV irakarya abantu okwenda kumanya bikiraho teresime yaziro mushanu mushanjina nshanju atano nina shanju nina nango tere yaziro mushanju 0 emwe 9 2 8 2 4 3 ebyo byona bishajikigwe Sky